Posledné video zo série na násobenie dvojciferným číslom. Takže ideme na to. Najprv všetko násobím dvojkou. 2x8 je 16, píšem 6, jednotku pamätám, 2x0 je 0, plus tých 1 je 1, 2x2 je 4 a 2x1 je 2. Idem všetko sedmičkou násobiť. 7x8 56, 5 pamätám, 7x0 je 0, plus tých 5 je 5, 7x2 je 14, píšem štvorku, jednotku pamätám a 7x1 je 7, plus tých 1 je 8. Počiarknem a spočítam 6, 6 a 1 je 7, 5 a 4 je 9, 4 a 2 je 6 a 8. Ďalší príklad, 1432 krát 56. Takže opäť, najprv so šestkou, 6x2 je 12, 1 sa mi zvyšila, 6x3 je 18, plus 1 je 19, 9 píšem jednotku, pamätám, 6x4 je 24, plus 1 je 25, dvojku pamätám a 6x1 je 6, plus 2 je 8. Tak, teraz idem všetko násobiť 5. 5x2 je 10, jednotku pamätám, 5x3 je 15, plus 1 je 16, jednotku pamätám, 5x4 je 20, plus 1 je 21, dvojku pamätám a 5x1 je 5, plus 2 je 7. Počiarknem, spočítam 2, 9 a 0, 9, 6 a 5 je 11, jednotku pamätám, 1 plus 1 je 2, plus 8 je 10, jednotku pamätám a 7 plus 1 je 8. A predposledný príklad. 3540 krát 93. Takže opäť. Najprv všetko s trojkou. 3x0 je 0. 3x4 je 12. 1 sa mi zvýšila. 3x5 je 15. Plus 1 je 16. Jednotku pamätám. 3x3 je 9. Plus 1 je 10. Tak, všetko teraz násobíme 9. 9x0 je 0, 9x4 je 36, píšem 6, trojku pamätám, 9x5 je 45, plus 3 je 48, štvorku pamätám, 9x3 je 27, plus 4 je 31, píšem celú 31, lebo už nemám čím násobiť. A teraz už len to spočítam. 0, 2 plus 0 je 2, 6 a 6 je 12, 1 sa mi zvyšila, čiže tu bude 9, 2, 3. A posledný príklad. 788 krát 62. Takže najprv dvojkou, 2x8 je 16, 6 píšem jednotku, pamätám, 2x8 je 16, plus 1 je 17, jednotku pamätám, 2x7 je 14, plus 1 je 15. A teraz už len všetko šestkou. 6x8 je 48, 8 píšem, štvorku pamätám. 6x8 je 48, plus 4 je 52, 5 pamätám a 7x6 je 42, plus 5 je 47. Počiarknem a spočítam. 6, 7 a 8 je 15. 5 píšem 1, pamätám, 2 plus 1 je 3, plus 5 je 8, 7 a 1 je 8 a 4.